Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mboneshakure Habari Rwanda. Turi ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Perezida Tshisekedi wa Kongo yagiranye ibiganiro na Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa, baneba cyane igihugu cy'u Rwanda. Mu biganiro bikomeye bagiranye, bifatiye ku gahanga igihugu cy'u Rwanda maze baragisebya mu buryo bukomeye. Perezida Tshisekedi kandi yemeranije na Perezida Macron ko bagiye gufatanya gutsinda intambara muri Kongo. Muri ibi biganiro byabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, Perezida Emmanuel Macron yemeje rwose nta gushidikanya ko igihugu cy'Ubufaransa gishyigikiye uruhande rwa leta ya Kongo, ndetse ko bagiye gukora ibishoboka byose maze bagatsinda abarwanyi ba M23. Muri ibi biganiro bavuze yuko u Rwanda ngo rukomeje gufasha abarwanyi ba M23, ndetse ko ngo u Rwanda rukomeje kubatenguha. Ibi byose rero turabigarukaho muri aya makuru. Muri aya makuru kandi ndaza kubagezaho amakuru mashyashya amaze kumenyekana ku buzima bwa General Makenga. General Makenga amakuru amaze kungeraho arerekana neza ko ibintu byamaze guhinduka. Ese ni bite bya General Gaceri? Ese bimeze bite ku bantu bari bari kumwe na Liyetona Koloneli Wiringoma ubwo yaraswaga hariya mu gace ka Rubaya? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru. Muri aya makuru kandi ndababwira ko ibihugu byinshi byamaze kwinjira mu ntambara yo muri Kongo. Hari ibihugu bya Angola, ibihugu bya Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bikomakomeye byo mu karere, byose byamaze kwinjira muri iyi ntambara ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibigiye kubera muri Kongo biteye ubwoba. Intambara ya nyayo nibwo igiye gutangira. Biribonekeza ko M23 yahagurukiwe. Hagiye kuba intambara iteye ubwoba mu karere k'ibiyaga binini. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru, ndetse turabire hamwe niba koko M23 yiteguye guhangana na bino bihugu byose. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu bice bitandukanye birimo kuberamo imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu bice bya Masisi. Intare za Sarambwe zirimo guhangana n'igisirikare cya Kongo muri teritwari zitandukanye zo muri Kivu y'Epfo, muri za Karehe, muri teritwari za Kabare, muri teritwari ya Fizi, naho imirwano irimo kubica bigacika. Intare za Sarambwe zirageramiwe mu buryo bukomeye. Ibi byose rero ndabigaruka ko muri aya makuru. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Niba urimo kumva aya makuru ndetse ukaba uri kumwe nanjye, nyamuneka kanda kuri like. Ntugende utabikoze rwose. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu, ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere ku rugendo rukomeye cyane rwa Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni urugendo yagiriye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibiganiro bikomeye cyane Perezida Tshisekedi yagiranye na Emmanuel Macron byerekanye neza ko Abafaransa bamaze gufata uruhande, ndetse Abafaransa bemereye Tshisekedi ko bagiye kumufasha ibishoboka byose. Amakuru dufite aremeza neza ko Emmanuel Macron yemeye gutanga intwaro ku gihugu cya Kongo.
ndetse amakuru aremeza yuko hari ubufatanye bukomeye mu bya gisirikare Abafaransa barimo kugirana n'igihugu cya Kongo, ndetse Emmanuel Macron akaba yemereye Tshisekedi ko bagiye gukora ibishoboka byose maze akamufasha gutsinda intambara arimo kurwana mu burasirazuba bw'igihugu. Mu biganiro Perezida Tshisekedi yagiranye na Macron, bongeye kunebagura cyane igihugu cy'u Rwanda, bongeye kuvuga u Rwanda rwose bararuvuga, bavuga yuko ngo rurimo guhonyanga amasezerano y'amahoro, ndetse bavuga yuko ngo u Rwanda rutarimo kubahiriza amasezerano ya Washington. Igihugu cy'Ubufaransa ndetse na Kongo bongeye kuvuga ko ngo u Rwanda rufasha abarwanyi ba M23, ndetse bavuga yuko ngo abasirikare b'u Rwanda bakiri ku butaka bwa Kongo. Igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Kongo bavuze u Rwanda Kongo rurimo gufasha abarwanyi ba General Makenga, ndetse bavuga yuko ngo u Rwanda rwabatengushye. Ibi byose rero Tshisekedi yabikoze ari nko kujya kurega u Rwanda i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Tshisekedi ntacyo atakoze kugira ngo anebagure cyane igihugu cy'u Rwanda, ndetse yerekane ko ngo aricyo kirimo guteza ibibazo muri Kongo. Nyamara u Rwanda rwerekanye inshuro nyinshi ko ibibazo bya Kongo ari ibibazo by'abakongomani ubwabo, ndetse u Rwanda rwerekana ko ibibazo bya Kongo byatewe n'imiyoborere mibi ya Kongo, ndetse no kuba Kongo irimo gufasha FDLR. Ikintu cyagaragaye muri bino biganiro byabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa nuko Tshisekedi arimo kureshya ibihugu bikomeye kugira ngo bijye ku ruhande rwiwe. Perezida Tshisekedi arimo gutanga amabuye y'agaciro ku bihugu bikomeye kugira ngo nabyo bimushyigikire maze bimufashe kurwana intambara. Icyo nababwira nuko intambara ya nyayo ari bwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Abibwiraga yuko agahenge kazagerwaho rwose nari narabakuriye inzira ku murima. Nyuma rero y'aho Tshisekedi avuye i Paris mu Bufaransa, nimwitege intambara ikomeye, kuko Abafaransa nabo bamaze kwinjira muri iyi ntambara, noneho bari ku ruhande rwa Tshisekedi, ndetse biyemeje gufasha Tshisekedi kugira ngo atsinde iyi ntambara arimo kurwana mu burasirazuba bw'igihugu. Mu gihe rero tukirimo kuvuga ku gihugu cy'Ubufaransa, ndabamenyesha ko ibihugu bikomeye nabyo byamaze kwinjira muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihugu bikomeye byo mu karere k'ibiyaga binini, ibihugu birimo Tanzania, ibihugu kandi birimo igihugu cya Angola, ndetse amakuru angeraho akemeza yuko Afurika y'Epfo nayo yaba irimo kwitegura kugaruka muri Kongo. Ibihugu byahagurutse, ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora ku bafatanyabikorwa babwo bose kugira ngo barwanye M23, noneho bayivunderezeho urufaya rw'amabombe. Tshisekedi yiteguye kurwana intambara ikomeye. Iby'ibiganiro bya politike bamaze kubishingukamo, ndetse rwose uko bigaragara iyi ntambara yo muri Kongo aho bigeze, abarwana bakwiye kurwana bagakocorana, umwe akanegekaza undi, maze umwe utsinzwe akemera ko yatsinzwe. Ibirimo kubera muri Kongo ubungubu murimo kubona ni imirabyo irimo kurabya, inkuba nibwo zigiye gukubita, intambara ya nyayo igiye gutangira. Igihugu cya Angola cyamaze kwinjira muri iyi ntambara, ndetse amakuru dufite aremeza ko Perezida Joao Lorenzo mu biganiro byinshi yagiranye na Tshisekedi yamwemereye kumuha abasirikare b'abakomando ndetse n'indege za gisirikare, maze bakarwanya M23. Amakuru angeraho yemeza yuko itsinda rya mbere ry'inzobere zavuye muri Angola ryamaze kugera i Kisangani, ndetse amakuru akemeza yuko izindi nzobere zavuye muri Tanzania, ndetse n'izindi nzobere bivugwa yuko ari izo muri Afurika y'Epfo zamaze kugera mu mujyi wa Kalemi muri Tanganyika.
Bano bose rero barimo kwitegura intambara ikomeye bagiye gutangiza kuri M23. Icyo nababwira nuko M23 yahagurukiwe. Intare za Sarambwe zirageramiwe rwose. Ibihugu bikomakomeye byamaze kwinjira muri iyi ntambara, ndetse biribonekeza ko Tshisekedi wewe arimo gusheta umutungo kamere wa Kongo. Mu gihe rero ibihugu bikomeye byamaze kwinjira muri iyi ntambara, ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 nabo baryamiye amajanja. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko nabo barimo kwitegura intambara ikomeye, ndetse barabizi neza ko ibirimo kubera mu burasirazuba bw'igihugu bigomba kurangizwa n'imirwano ikomeye. Bamaze iminsi barimo kwinjiza abasirikare benshi, ndetse intare za Sarambwe zirimo kwitegura imirwano ikomeye. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Intambara nibwo igiye gutangira mu burasirazuba bw'igihugu. Muri kano kanya rero munyemerere tuvuge ku makuru mashyashya amaze kumenyekana kuri General Makenga. Mu gihe imirwano ikomeye cyane yari irimo kubera muri Masisi, indege z'igisirikare cya Kongo za zindi zitagira abapilote zarashe Liyetona Koloneli Wiringoma. Hari amakuru yemezaga ko General Makenga nawe yarashwe. Amakuru yizewe amaze kongeraho muri kano kanya aremeza neza ko General Makenga ari muzima. Ndasubiramwo. General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, ni muzima rwose, nta n'igicurane arimo gutaka. Amakuru kandi aremeza ko General Gaceri nawe ari muzima. Amakuru yamaze kumenyekana nuko muri kiriya gitero cyagabwe mu gace ka Rubaya ari igitero cyahitanye abasirikare barenga 10 ba M23. Harimo abasirikare bakomeye, ndetse amakuru yizewe yemeza yuko mu bapfuye harimo n'abacancuro b'abazungu bakoranaga na M23. Abasirikare barenga 10 bo ku ruhande rwa M23 barapfuye, ariko General Makenga we ni muzima rwose. Amakuru yizewe navanye mu masoko yanjye akomeye. Amakuru navanye muri M23 imbere aremeza ko General Makenga ari muzima. Aya makuru kandi nayakoreye ubugenzuzi bukomeye. Ndemeza neza ko General Sultani Makenga ari muzima. Aya ni amakuru natohoje kandi nkayabonera ibimenyetso bikomeye. Amakuru kandi aremeza yuko Liyetona Koloneli Wiringoma we rwose yamaze gupfa. Urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma rwasize icyuho gikomeye muri M23, ndetse amakuru mfite aremeza ko bano barwanyi barimo gutegura igitendo gikomeye cyane cyo guhorera Liyetona Koloneli Wiringoma. Kugeza ubu turimo kuvugana rero, ya makuru yose yavugaga yuko General Makenga yaba yararashwe ntabwo ariyo. General Makenga ni muzima, ndetse n'abandi ba generali bakomeye barimo General Gaceri nabo ni bazima rwose. Ahubwo intare za Sarambwe zirimo kwitegura ibitendo bikomeye bigamije guhorera Liyetona Koloneli Wiringoma. Muri kano kanya rero reka twerekeze irya nino ku rubuga rw'imirwano. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Masisi. Hari ibitero bikomeye cyane birimo kubera mu bice bitandukanye. Igisirikare cya Kongo kirimo guhangana n'intare za Sarambwe. Imirwano irakomeye cyane. Imirwano kandi ibyutse irimo kubera muri Kivu y'Epfo, aho mu Minembwe naho urugamba rwambikanye. Akarere kaba kagiye gushya rero. Ubundi se kari gatuje? No, it has not been. Ariko what I'm telling you, ndumva odeur y'intambara. I can odeur ya guerre. nshobora kumva gunpowder just smelling. So we have to wait and see. Byatsi biri buhatikirire. Wo
If you can avoid it, please avoid it. If you can win it without firing a single bullet, please do. What do I say? Niba ushobora kwirinda intambara wayirinda. Ariko niba ushobora no kuyitsinda utarashisha isasu, please bikore ko ni byiza. Byakunda se. Ariko ibyo byose iyo binaniranye, it is inevitable. Ntago wabijya ku ruhande. Ntabayihunga. Noneho iyo ubona yuko it is the only way to survive. You will have to fight. So I always igihe cyose ndasenga niba hari uburyo bw'abantu nubwo byasaba guhana umukono na shitani kugira ngo amahoro abe ku buryo wabikora. Ariko nanone what is business? Ibyo nabyo bimenye. Nyuma y'aho igisirikare cya Kongo kirashe Liyetona Koloneli Wiringoma, ibintu byakomeye ku rubuga rw'intambara. Imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo barimo guhangana mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba M23. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo biravuga yuko urugamba rwambikanye. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano kanya nayo rwose aremeza yuko amabombe menshi cyane ariyo arimo kumvikana mu bice bya Masisi. Bano bagabo mumaze kumva ni Bwana Kenisi ndetse na Mutabaruka. Bavugaga yuko intambara yamaze kunuka, ndetse bakavuga yuko nyuma y'ibyabaye mu burasirazuba bwa Kongo bunoneho intambara ya nyayo ari bwigiye gutangira. Ntabwo bibeshye rwose. Nyuma y'aho batangaje ariya magambo, ubungubu noneho urugamba rwambikanye. Ibyo bavugaga rwose byaje kuba ukuri. Intambara ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kongo. Amakuru yihuta cyane arimo kongeraho muri kano kanya aremeza ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu gace ka Kazinga ndetse no mu gace ka Mahanga. Amakuru aremeza yuko abarwanyi ba M23 nabo ngo barimo gutangiza ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice byose bamaze kwamburwa n'abazarendo na FARDC. Ndasubiramwo. Nyuma y'aho abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo barimo kwigamba ko ku munsi w'ejo barashe Liyetona Koloneli Wiringoma, amakuru dufite aremeza ko abarwanyi ba M23 nabo batangije ibitero bikomeye cyane byo kwisubiza za lokalite nyinshi cyane muri Masisi. Muri kano kanya rero urugamba rwambikanye muri Kazinga. Amakuru kandi aremeza yuko mu gace ka Mahanga naho imirwano irimo kubica bigacika. Abazarendo na FARDC barimo kurasana na bano barwanyi ba Generali Makenga. Imirwano irimo kuba uyu munsi biribonekeza ko ari imirwano ikomeye, ndetse abarwanyi ba M23 barimo gusohora amatangazo y'umujinya mwinshi. Biribonekeza ko M23 noneho irimo kurwana ifite umujinya mwinshi. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira bano barwanyi yavuze yuko igisirikare cya Kongo aricyo cyatangije ibikorwa by'ubushotoranyi. Abinyujije ku rubuga rwa X, Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko kuva mu gitondo cy'irigenekerezo rya 25 ibitero byinshi cyane byagabwe n'igisirikare cya Kongo hirya no hino ku rubuga rw'imirwano. Bwana Lawrence Kanyuka aravuga yuko ibingibi ari ibikorwa byo kwangiza agahenge, ndetse ko igisirikare cya Kongo kirimo kurasa mu bice bituwe cyane n'abasivile. Lawrence Kanyuka aravuga yuko FARDC irimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende, bya bindi bya tire d'artillerie. Amakuru kandi arerekana ko za drone kamikaze nazo zirimo gukoreshwa muri iyi mirwano. Indege z'intambara zikomeye zirimo Sukhoi nazo zongeye gukoreshwa muri iyi mirwano irimo kubera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo.
Muri iri tangazo bigaragara ko ririmo umujinya mwinshi, Bwana Lawrence Kanyuka uvugira bano barwanyi ba M23 aravuga yuko abasivile barimo kugwa muri iyi mirwano. Ibingibi kandi ngo byatumye abaturage benshi cyane batizabo. Lawrence Kanyuka aravuga yuko kuva mu gitondo cy'irigenekerezo imirwano ikomeye cyane yabaye mu buryo bukurikira. Kuva ku 3:00 z'agatondo imirwano ikomeye cyane yabaye mu gace ka Rutigita ni mu Minembwe muri Kivu y'Epfo. Muri kariya gace ka Rutigita mu Minembwe indege za Kongo ndetse n'igisirikare bagabye ibitero bikomeye cyane ku basivile. Hari amakuru arimo kongeraho avuga yuko abantu bagera kuri 7 baba baguye muri biriya bitero bya Kongo. Ku 4:30 amakuru yizewe arimo kongeraho ndetse n'amakuru yemejwe na Bwana Lawrence Kanyuka aremeza ko imirwano yabereye mu gace ka Kitazungura, naho ni muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo. Ku 6:00 z'amanywa kuri rigenekerezo rya 25 imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Rugezi ndetse no mu nkengero zaho. Hariya naho ni muri Kivu y'Epfo mu Minembwe. Biribonekeza rero ko imirwano ikomeye cyane mbere y'amasaha y'agatondo yabereye muri Kivu y'Epfo. Ni imirwano yabereye mu Minembwe muri Rutigita ndetse amakuru akemeza yuko abasivile bayiguyemo. Ibi byose rero M23 irabyamagana. Nyuma ya bino bitero byabereye muri Kivu y'Epfo mbere ya 6:00 z'amanywa, muri kano kanya ho imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu ya ruguru. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Masisi. Amakuru yizewe aravuga yuko nyuma y'aho abazarendo na FARDC bigaruriye za lokalite nyinshi ndetse bakaba bari barimo kwigamba ko bageze mu Rubaya, ubungubu noneho intare za Sarambwe nazo zatangije ibitero simusiga. M23 yatangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na FARDC n'abazarendo. Imirwano irakomeye cyane mu gace ka Kazinga. Amakuru kandi aravuga yuko mu gace ka Mahanga naho imirwano irimo kubica bigacika. Intare za Sarambwe zirimo guhangana na FARDC n'abazarendo. Abamenyesha amakuru bo muri Kongo barimo Daniel Micombero, barimo Steve Wembi, barimo Stanislas Bujakera ndetse n'abandi bose banditse ko imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi. Igisirikare cya Kongo ngo kimerewe nabi. Intare za Sarambwe zakoze contre-offensive ikomeye cyane. Amakuru mfite aremeza yuko muri kano kanya imirwano irimo kubica bigacika ndetse abasivile bamwe bagaragaye barimo guhunga imirwano irimo kubera muri lokalite nyinshi zo muri Masisi. Nyuma yaho igisirikare cya Kongo kirashe ndetse kikica umuvugizi w'abarwanyi ba M23 Liyetona Koloneli Wiringoma. Biribonekeza ko abarwanyi ba M23 barimo kurwana kandi bafite umujinya mwinshi. Ku rubuga rwa X, Bwana Bertrand Bisimwa urongoye M23 amaze gutangaza ko M23 itazihanganira ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bw'ubutegetsi bwa Kongo. Uyu mugabo Bertrand Bisimwa amaze kuvuga yuko igihe kigeze ngo M23 nayo yivuna umwanzi. Ni amagambo arimo umujinya mwinshi cyane amaze gutangaza yerekana ko uruhande rwa leta ya Kongo rwanze kubahiriza agahenge ndetse ko icyo barimo gukora ari ukwica abasivile ndetse no kugaba ibitero bidakura ko mu bice bituwe cyane n'abasivile. Intare za Sarambwe rero nazo ngo zigiye kwirwanaho ndetse Bwana Bertrand Bisimwa arateguza ko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri Kongo.
nk'uko natangiye mbibabwira rero ibintu birakomeye cyane muri Kongo. Amakuru mfite aremeza ko abarwanyi ba M23 barimo gutegura ibitero simusiga bigamije guhorera Wiringoma. Amakuru kandi aremeza yuko uruhande rwa Kongo narwo ruryamiye amajanja. Nk'uko Bwana Mutabaruka ndetse na Kenisi batangiye babivuga, intambara yanutse rwose. Imirwano igiye kubera mu burasirazuba bwa Kongo ni imirwano ikomeye, ndetse biragaragara yuko bagiye gukocorana ivumbi rigatumuka. Nk'uko nakunze kubibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko intambara ya nyayo itaratangira muri Kongo. Ibyo mwagiye mubona byose byari imirabyo, inkuba ntabwo zirakubita. Amakuru mfite arerekana neza ko intambara ikomeye cyane ariyo igiye kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Akarere kaba kagiye gushya rero. ubundi se kari gatuje? No, it has not been. Ariko what I'm telling you, ndumva odeur y'intambara. I can odeur ya guerre. nshobora kumva gunpowder just smelling. So we have to wait and see. Byatsi biri buhatikirire. Well, if you can avoid it, please avoid it. If you can win it without firing a single bullet, please do. What do I say? Niba ushobora kwirinda intambara wayirinda. Ariko niba ushobora no kuyitsinda utarashisha isasu, please bikore ko ni byiza. Byakunda se. Ariko ibyo byose iyo binaniranye, it is inevitable. Ntago wabijya ku ruhande. Ntawayihunga. Noneho iyo ubona yuko it is the only way to survive, you will have to fight. So I always, igihe cyose ndasenga, niba hari uburyo bw'abantu nubwo byasaba guhana umukono na shitani kugira ngo amahoro abe ku buryo wabikora. Ariko nanone, what is business? Ibyo nabyo bimenye.